Ekitabo kya Zaaburi shura y'igana 32. Okusiima Mukama ahabw'okugarura eshanduukye y'endagaano omu mwanya gwayo. Ekyeshongoro eky'abarikutemba omuri hekaru. Ai Mukama, ijuka Dawudi n'eby'okubonaabona kwe byona. Oku yarahiire ahari Mukama akahiga aha Ruhanga wa Yakobo obushobozi bwona, naagira ati: buzimazima tinditaaha hansi y'akanono k'enju yangye, n'obu kwakuba okutemba ekitabo kyangye. Tindihumiza amaisho gangye kugwejegyera, n'obu kwakuba okuhungira, okwisya obundi tungira Mukama omwanya, ahu Ruhanga wa Yakobo w'obushobozi bwona arituura. Reeba, tukakihuriraho Efurata, twakishanga kiryasiye Yarimu. Nibagira bati: katutaahe omu mahema ge, turamize aha katebe k'ebigyere bye. Imuka, ai Mukama, oze omu buruhukiro bwawe, iwe hamwe n'eshanduukye y'amaani gawe. Abanyamurwa bawe bajware eby'okwihikirira, n'abarikwera bawe bateere akaru k'okushemererwa. Ahabw'omwiru wawe Dawudi, otabinga owawe owashukirwaho amajuta. Mukama akarahira Dawudi omu maziina tariita ndahiro, naagira ati: ndyayemeka omwe aha baana b'enda yawe arye engoma yawe. Abaana bawe kubaririnda endagaano yangye n'ebi naahamize ebindi beegyesa, abaana baabo nabo baryaguma aha ngoma yawe ebiro byona. Ahakuba Mukama akeetoranira Sayuuni, yayenda kweba omwanya gwe gw'okutuuramu. Naagira ati: nibwo buruhukiro bwangye obw'ebiro byona, aha niho ndituura ahakuba niho naayenzire. Buzimazima eby'okubagaburira ndyabiha omugisha mwingi, mpaazya abooro baayo ebyokurya. Abanyamurwa baayo nabo ndyabajweka okujunwa, n'abarikwera baayo baryateera akaru k'okushemererwa. Aho niho ndifundurira Dawudi ihembe, owangye ou nasukiraho amajuta, nkamuteekateekera etabaaza. Abazigu be ndyabajweka enshoni, konka we ekirunga kye kiryamumurinkaniraho.